20. kord Ukrainas hakkab tasapisi lõpule jõudma. Nädala jooksul on kogetud erinevaid seiklusi ja oleks praegu see õige koht siin selle huvitava mälestusmärgi juures siin väiksed kokkuvõtted teha, et sai loodetavasti jälle nii palju enda poolt antud, et see jama ükskord läbi saab. Enda jaoks selle reisiga uue definitsiooni või mõõtme, et mida tähendab tegelikult vabadus, vabaks olemine ja rahu. Erinevus ongi see, et ei jaotata kuskil kesklinnas asju maha, vaid minnakse ikkagi lõppkasutaja juurde. Emotsioone oli erinevaid. Kindlasti on midagi, mida ei tohi igal pool rääkida. Aga mis mulle nagu eriliselt meelde jäi, oli nende sõdurite positiivne hoiak. Ehk käis sisse ka huumorit ja nalja, et meestel nagu tuhhi ja tahet on. Istudes siin Paju lahingu memoriaali alamil me peame tõdema, et 100 aastat tagasi Laidoner ja tema poisid võitlesid punastega. Ajalugu ei jäta meid rahule ja hetkel on Ukrainamaal väga raske nende punastega. Kõik eespool ära räägitud, kõik need emotsioonid ja asjad, mis annavad selle hea tunde, kui sa oled ka oma osa andnud sellesse, et see sõda ükskord lõppeks. Aga võtame lihtsalt, mis meelde jäi, on asjad, millest rääkida ei saa. Nimetame pikaks püssiks. Ja meie loomulikult meie Hello Kitty killerid. Rõõmsad, reipad, sõdurid. Joviaalsed. Et ehk näete neid ka videos. Inimestel on vaja rääkida kõigest, näidata oma perepilte, näidata, millised on nende lapsed, abikaasad, pereliikmed, koerad, kassid, mida iganes. Väga emotsionaalne. Teiseks paneb mõtlema, mis teeb sõda inimestega, praktiliselt kõigiga. Ja mitte ainult nendega, kes on rindel, vaid ka nendega, paljudega, kes on abistajad. Et see üldse reis võimalikuks sai olema, saab see ainult võimalikuks tänu kõigile nendele toetajatele, kes on seni mind usaldanud, sest mina ei ole muud midagi kui teie usaldus, teie enda toetus siin edasi viima. Ja ma väga tänan teid veekord selle toetuse, ilma teieta ei saaks see hakkama. Lisaks sellele tänan ma Martinit ja Andret ja Jürit, kes olid minu jaoks väga tugev vundament selle sõidu jaoks, keda ma väga tõsiselt usaldasin, tean, et nendega koos saame hakkama. Ja veel rohkem on mul hea meel meie uute tulijate ees, et respekt poisid teie ees kõigi ees. Aitäh! Me saime sellega hakkama, me oleme jäänud veel paarkümmend kilomeetrit kodust. Kaameramees, kes on selle pulgaga igale poole jõudnud, ka sinu ees, aitäh! Aga me kõik teame, et sinu töö alles algab. Et põnevusega jääme ootama kõike seda, mida sa ekraanil lased. Aitäh mehed teile! Elagu Eesti! Elagu vabadus!
пришел в маг, я on kolonnist meil veel järgi jäänud 3 masinat, kusjuures siin ka veel selle erandiga, et ees sõitev Opel Zafira, see sai toodud 15. riise ajal jaanuaris, on ilusti korda tehtud ja sõidab. Sellega me viime mõned inimesed ja mõned asjad Dniprosse. Sul oli paak päris tühi või? Ahah, okei. No jah. Palju see sisse läheb? Nüüd saab jah kontrollida täpselt. Toidublogi. Pitsikene on küll laua peal, aga prae kirjeldust on teha raske, sellepärast et praad on mahutatud umbes 15 sentimeetrise läbimõõduga. Sa võtsid lasteprae, jah? Äkki ongi lastepraad toodi meile, jah? Oleme siis kohalikus Söögilaudas. Söögilaudas. Ja nagu näete, ega siis, tühikott, nagu öeldakse, püsti ei seisa. Laud on kaetud rikkalikult. Magneesiumtahveti ja veega. Nii et kõigi terviseks. Aitäh, ma teen ruumi. Teie terviseks, kallist televaataja. Klaasid puruks. Ja see on värskelt. Х-59, это авиационные крылатые ракеты. А вот там он зеленая, там какая-то точка У. Точка U, ага. Это уже из спецков нам. Вот этот флаг перед ней
Это из Мариуполя. Пока еще бывало. selline 500 visatakse, see on meil A500, see siin. Это вот вывезли из Авдеевки, из музея, как выходили наши казацкие сабли. Avdiivka muuseumis siis välja viidud asjad, mida venelased teesid ära. On annetatud Tuuldenetska. Neegri telekas. Там по химическую атаку. Zala ette, jah? Да, это Venelaste droon, Molnia. Originaalne siis Iraani šahheedi mootor, iga silindril peal 2 küünalt. Kerbera. Sävelin oma ilus ja suuruses. Это Орландо. Это Орландо. Это Ванька Бурят отдыхает. Устал сильно. Alati on kasulik selgeks õppida uusi ameteid. Laadija amet. Oota, kuidas te tegite see? Tee nagu Marina teeb. Как правильно? Да. Он показывал как. Я сам это не этот. Говорю, берешь за пулю и переводишь глазами сразу туда. А это уже пальцем заряжаешь, чтобы... Все, если вы у вас оружие заряжено, не должно быть вот такого, что põrkega. Aga efektne. Sama nagu viskab Peipsiäärest nutsukivi vaata.
Серый, помнишь, когда мы первый раз встречались? Да. Тогда был ты еще малышом, играл конструкторами, и мы дали тебе маленькие инструменты. Так. Теперь ты уже чуть-чуть вырос, начали играть уже чуть-чуть Взрослые большими игрушками, и мы думали, что пора тебе уже дать что-то больше. И, как всегда, мы встречались инструментами, и как-то пойдем с этими дальше. Вот, пожалуйста, ты уже мужик теперь. Это он сломает. Слава. Огромное спасибо. Будь ласка. Спасибо тоже Юрий, потому что... Да, и вам всем огромное спасибо. Спасибо большое. Слава Украине! Героям слава! Nagu näha, on siin metsas ka muud tehnikad ja need, kes ütlevad, et ukrainlased peavad 100% ise hakkama saama, et toetust ei tule, siis siin on näha täiesti uhiuut masinat, mis on siis komandokeskuseks tehtud ja ootab siin, millal saab oma tööd tegema minna. Nii et ei ole nad täitsa maha jäetud, aga see ei tähenda ka seda, et meie toetus peaks väiksemaks jääma. Sellised üllatused öises metsas. Pimedas on suhteliselt hea sellist videot teha, siis ei ole näha, kus me oleme. Aga võib-olla on arusaadav, millise riistvara taustal me seda teeme. Nii et Ukraina sõduritel on õnneks, millega orkide vastu võidelda. Seda on hea näha, hea tunda oma nii-öelda ka käe all. Nii et soovime neile edu ja olgu nad tublid. Я щиро дякую нашим естонським друзям за те, що ви допомагаєте в підтримці нашої держави, наших хлопців. Я вам щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! Нам было очень приятно, что могли видеть то, что мы видели. Но мы понимаем, что у тебя большие трудности. И такие металлические вещи в лесу найти очень трудно. И мы думаем, что может быть тебя хоть какую-то помощь надо, чтобы их легче найти. Спасибо. А ты всегда вдвоем или один? Вдвоем. Кто с тобой? Ну, у нас тут ребята, мы Нас по-разному мало. бывает, что Чтобы Слава. вы эти вещи нашли, пожалуйста. Дякуємо. Дуже дякуємо. З Ми- з такою вашою допомогою ми по одному мы ж не ходим. Потому что там Вы поддержать... пытаетесь друг друга найти? Да. У кого больше металлометрии? У меня больше. Андрюху будем... С Андрюхой когда выйдешь... Смотрите, может быть что-то потеряется в лесу, не можно найти что-то другого. И может быть, если кому-то там деминовщиком или что-то надо посылать туда. И, пожалуйста, если ты TikTok поставишь, тогда надо сказать большое спасибо Old Seeker, потому что его команда собирала все это, он у меня тоже в TikToki. Hea meel on taas kord olla oma sõbra Seeri juures, kes avaldas meile soovi, et oleks vaja veoautot, millega oma tööülesandeid paremini teha. Seeri, kes oli haavata saanud, oli Harkivi vabastuse all ja tegeles oma remonditöökojaga, et aidata sõdureid, on nüüd tagasi rindel. Ja meil on hea meel, et meil on tänu meile suurtele toetajatele, kõigile võimalik Seerile üle anda see auto. Seeri paari sõnaga ütleb ka nüüd, milleks see auto on, mis nad sellega tegevad. Дуже дякую за машину, за те, що ми нею будемо виконувати такі обов'язки, як перевозити запчастини,
Плюс ще у нас провізія буде перевозитися. Я вам відео засніму. Правда, не завжди буду знімати, тому що некоторі речі, які ми будемо перевозити, нам заборонено. Що ця машина для нас це дуже добре. У нас дороги вузенькі в нашому напрямку і фури нам не підходять. Нам у такого плану легка, маневрена. Бистренько приїхали, загрузилися і поїхали. В сітки ми заїдемо до наших хлопців, ще передамо нашим літунам, нашим танкістам і ті, хто працює на Савушках. Дуже дякую за підтримку. Слава Україні! Слава Україну! Героям слава! Шелончик? Ну, Юрий, куда можно зовет? У вас лісові браття були, знаєте, да, во время вторження? Во. Оце от прапор повстанців. Кожен наш виїзд стоїть одна проста задача. Побільше дохлих підерів. Побольше, вибачте, що. Дохлої русні. І чим більше їх є, я вам скажу чесно, откровенно, тим менше дойде до вашої країни. Да. Дай Бог. Ви, я думаю, всі осознані люди, то, що ви знаходитесь тут, і ви це все прекрасно розумієте. І бачите. Чим більше ми їх заїбашимо, тим менше дойде до вашої країни. Давайте вперед уберем. Хлопці, беріть, угощайтеся. Сейчас всем положим. Видите, перчик. Наш український перчик. Корочка там. Берите, пробуйте. Це ж перчик, правильно? Ні, ви представтесь, ви з нами. По одному перчику нужно скушать. Давайте. І що? Хлопці з Європи приїхали. Ну, это ты покушал. Нет, ну Пусть пацаны покушают. если мы оттуда были, тоже кушали. Хлопці, перець фарширований. Да ну, горячий. По одному перчику. Нельзя обижать хозяйку. Вы хозяйку не можете Надо есть обижать. горячий. Надо... Хозяйка надо еще и выйти. Так, Настоящие перцы кушают перчик. я думаю, что хозяйка будет счастлива, если мы потом Давайте. придем обратно Ні, и все хлопці, сразу. хлопці, якщо ви не покушаєте, нас Мы виганять з обратно хати. придем кушаем. Реально. Нас виганять з дому, так що треба покушати. Мы реально знаем, что... See nüüd üksus, kes käib siis... Кость, так а що? Бутерброди, а що це? А где Сава? Сава сейчас придет, Сава принесет. Забезпечение. Poisid ootasid meid, tahtsid üllatada, aga sõid ka vahepeal natukene. Sellepärast on heast tuju. Teen maalata. Siin on 3 miinimum pajutuks teha. Lähme või lähe? Jaa. ja nii naljakas, kui see ka ei ole, siis kõik see on turvakaalutlustel. Mitte keegi ei kanna turvavööd. See tee siis viib Orehovi peale või siis
õigemini öeldes Orihimi peale. See on seesamune plaat, mille pihta tõmmati praegu see pauk just seal, et testida, kas läheb kuulid läbi või läheb. Ei lähe läbi. Nende plaadid on kehvad keramalised. Meie, ta ütlesid ilusti, et meie plaadid ei pääse ligi. Ta ütlesid, et konkreetselt nad panevad sama pauk, mis viimane just käis. 3 tükki on edasi pihta. Läbi ei tule. Ja vana vaeb edasi. Троє без ЗВП. Штурмовики, ёба! Ну, бля! Два хуя! Вот это пидорская плита. Ей, нихуя! Нихуя, jah? Нихуя! Sellega viiakse poistele varustusse, mis tahes iganes praegust. Praegu oleme siin siis, jah. Näe, ta paneks tuled põlema, et näha oleks kus troon. Vot siis sellised linnukesed lendavad siin mail ringi, teevad oma tööd, nagu me näeme. Nii et laseme sel linnukesel lendu. Та такого сержанта ти такі вкіч. See tassib pudelid ja laseb pommi. Ja vaata, kui vaikselt läheb. Küplaseb sulle praegu pudeli pähe ääres. Näe ka praegu. Täpselt meie kohal muide. Nägidki täpselt või? Ja, pritsis. Pihta sai selle karbile. Tule filmi siit poolt vilja nägema. Kui ma vaatan, kus kohalt. Siit poolt on kõige paremini. Näed, oota. Ja. Tule siia. Siit on kohan ilusti näha. Tule filmi siit. Siit on väga hea kaader. Kuradi täpselt panevad. Ma oleks küll midagi öelda. Harjutamise värk. Nägid. Ja kustutaski ära. Сегодня мы тут и от Марина, песочница Одессы, вам посылали генераторы. И Марина просил нам их вам передать. Может быть, пару слов, для чего вам надо генераторы
И еще от эстонских друзей у нас есть такие вещи. Может быть, тогда пару слов. Конечно. А тоді для Марини величезна подяка, що генератори, звісно, нам потрібні. Саме цікаве, що на передовій саме те, що нам не вистачає. Немає електроенергії, звісно, це все, що нас забезпечує зв'язком і польотами. Тому дійсно велика вдячність Маріні. Дуже велика. Дуже велика. Маріна, Всі хлопці ми тебе більше за любимо. мене літають. Боже мій. А ви не заміжні, Маріна? Слышали, что у вас здесь две красивые котики есть, розовые. Два. И два. И им негде жить и ночевать. И поэтому мы думали, что вот хороший такой красивый дом может быть понадобится им, чтобы Вот они дом? могли... Та ні, ну ми б там самі жили. Поэтому, командир, Ого, дякую. это прицеп вам. Дякую. Дякую, дякую. 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 Чтобы котикам был где-то жить. Слава Украину! Героям слава! tere õhtust, daamid ja härrad! Oleme siis ületanud õnnelikult Ukraina-Poola piiri. Meid kiiritati. Nii et see on juba ka veel omaette teema, mis oli. Igal juhul oli see parem kui eesnäärme uuring. No, kui on ta parem kui eesnäärme uuring, siis olgu, jätame selle nagu eelkõneleja või kõrvalkõneleja nagu südametunnistuse peale, tähendab. Aga no, nii ta on. Elus ja terved. Lähme vaatame, kus me midagi hamba alla saame ja... Samotši McDonald's. Kiire eine väikses einelauas. Kesköine eine. Kõht on täis. Hakkame vaikselt edasi liikuma. Ega siin midagi suurt mökutamist enam ei ole. Nüüd läheb täis öö otsa sõitu. 3:45 hommikul väike tankimine. On jäänud veel paarkümmend kilomeetrit siin sõita Suvalkini. Nagu öeldakse, Baltikum hakkab varsti vaikselt paistma. Teed siin, mis tahad siin? Küsiks mõned küsimused ja paluks mõned vastused. Miks oleme, miks teeme ja nii edasi? Oleme siin sellepärast, et seere juures pandud äratus kell 8:00 hakkas piuksuma ja samal hetkel jõudsime siia, vaatasin aknast välja, et oi, Olerexi tankla. See on meie väga hea üks koostööpartner, kes teeb meile hinnad natukene meeldivamaks, et me saaksime oma küttekulusid natukenegi alla. Et suured tänud Olerex selle eest. Iga sent on selles suhtes meil arvel.
То, что у нас раздолбало пушку с FPV-шками. На сканю загрузили. Немножко не успел по времени, чтобы показать, как она поднимает. Покажу сейчас то, что к нам прилетело. Их штук 12 прилетело. Вот такая FPV-шка. Мы его расстреляли автоматом. Их штук 12 прилетело за 2 часа. Пушку немножко потаранило, а так все нормально. Спасли ваши сетки, то, что вы нам привезли. Ну, много чего застряло. Но так мы его отправляем на ремонт сейчас. Загрузили на сканю. Спасибо огромное за сканю. Он нам очень выручает. Всем большой огромный привет. hea meel on olla tagasi kodus oma 20. reisist ja mul on au edasi anda lipp võitjate poolt, kellele sai antud Volkswagen Golf edasi. Ja jäägu see mälestama siis seda üksust, kes hakkab seda autot kasutama. Mul on suur au seisud edasi anda ja ma väga-väga täname selle annetuse. Minul on hea meel, et läks õigesse kohta. Suured tänud! Дякуємо естонським волонтерам, особливо Янусу, за цю допомогу. Шкарпетки будуть відправлені хлопцям на передову, а пакувальний матеріал будемо запаковувати посилки. Дякуємо. Дякуємо естонським волонтерам, особливо тартарським мешканцям, за труси, масеті, які будуть відправлені хлопцям на передову. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Доброго раночку, наші естонські друзі. Машинка працює, все, продуктики ввозить, працює за призначенням. Дякую вам за допомогу. Слава Україні! Дякую естонським друзям. Доброго здоров'я! Ще раз гарно дякуємо компанії Makita та пану Янусу за постійну допомогу. Завдяки вашому якісному і надійному інструменту ми наближаємо перемогу. Ще раз гарно дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, вітаю! Хочу подякувати Івару і Карлу за цей прекрасний ноутбук. Він буде працювати на бойовому КСП. Завдяки збільшеному екрану можна його використовувати без додаткового монітора. І, прекрасний ноут, бомба. Завдяки цьому ноуту ми будемо спостерігати, будемо шукати нашого ворога і також коригувати наші позиції. Дякую велике. Слава Україні! Привет! Спасибо! Тачка, класс! Машина просто супер! Вместительность не меньше, чем у микроавтобуса. Спасибо большое! Доброго дня. Дуже дякуємо нашим естонцям, волонтерам. Що ми? Продукти возимо. Продукти возимо. Наскільки легше. Взагалі супер, блін. Дякую. Велике дякую. Не відключайся. Дуже дякуємо вам за підтримку, за допомогу. В дальнейшем відео я вам зніму металоіскателі, все. І сітки теж хлопці передадуть, і ми все це вам знімемо відео. Дуже дякую. Слава Україні! Слава!
Вот, работает. Все работает. Огромное спасибо за помощь, за поддержку Украине. Kord Ukrainas on jõudnud lõpule, me oleme kodus taas. Tahan tänada kogu meeskonda, see oli võimas pingutus ja ma olen väga uhke teie üle. Samuti suured tänud kõigile, kes võtsid meid vastu selle kaunil maal, ka meie vastuvõtmine vajas ettevalmistuseks, suured tänud. Veel suuremad tänud meie toetajatele. Ilma teie usalduseta, ilma teie panuseta ei oleks see võimalik. Veel kord suured tänud teile. Kõiki ühekaupa ma ei hakka siin välja tooma, sest see nimikiri oleks liiga pikk. Kui on veel, kes soovib meiega ühendust võtta ja meie tegemistele kaasa aidata, need infolingid te leiate video lõpus. Veel kord suur tänu. Slava Ukrainu! Herojem slava!